Manastir Visoki Dečani je zidan u prvoj polovini 14. veka. 1335. godine je završena izgradnja, a 1350. je završeno živopisanje crkve iznutra. Danas Dečanska crkva predstavlja najveću galeriju sačuvanih srednjevekovnih fresaka na Balkanu i jednu od najvećih u Evropi. Crkva je jedinstvena našeg manastira zbog toga što sadrži u sebi različite kulturne uticaje. Zapravo, arhitektura je romanska. Ovo je jedna romanska bazilika sa izvesnim čak gotskim elementima, što je i razumljivo jer je glavni arhitekta bio katolički monah Fra Vita, Franjevac, koji je napravio crkvu koja je slična i ostalim crkvama u srednjevekovnoj Srbiji, Raškoj, ali je slična i mnogim crkvama iz iste epohe, na primjer u Italiji. A iznutra crkva je naravno organizovana za pravoslavni obred i živopis, ikonografija koja je zastupljena u ovim fresko slikama po zidovima je vizantijska. Tako da mi imamo vizantijski živopis, a romansku arhitekturu, i neki istoričari umetnosti smatraju da to simboliše na neki način istorijsku i geografsku poziciju Srbije koja se nalazi na nekoj razmeđi, granici različitih kulturnih uticaja. Manastir u svojoj dugoj istoriji je skoro sve vreme bio živ, uvek se vršila služba Božija. U početku je brojao nekoliko stotina monaha, da bi u vreme turske vladavine broj monaha opao, ali je uvek postao jedan broj monaha koji je održavao crkvu i koji je vršio službu Božiju, da bi danas, početkom 21. veka, imao bratstvo koje broji 25 ljudi, što je skroman broj u poređenju sa srednjim vekom, ali, da kažem, solidan broj možda u poređenju sa ostalim manastirima u Srbiji, što u svetu, sad na početku 21. veka. I mi se trudimo da držimo pravila opštežitelja monaškog života, imamo vreme za molitvu, ali imamo i naše dužnosti koje obavljamo u toku dana. Može se reći da živimo kao jedna velika porodica.